ta aliralon pen Karam Festival talondun. Borgang towar kokthom kachetok along pen Boramli kachelenga towar kaselam ponjia phan long e kisom. Karbing long life prime time birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponitha. Mahamaya constituency lapen Korkanthi constituency ang bangalong kido paklongkam large size multipurpose cooperative lem salong ningkan sekpen iphong mate AGM amai ke padupon. Bangso hut kachitong dun shareholders ki duara tudum ahin pen bangso lem salong ningkan sekang bong ki claim ki dam ki chok che kilia puthak lapen tangka kilong kapidam aputhak klar dak alam the kilong je phan pura RD dojot pen kachingwai pon. Kidam tang chitini phai inkoira phoarni paklongkam large size multipurpose cooperative lem society limited along annual general meeting ki padopon. LEMS chairman Samsoning Leng ke charipon bangso AGM amai along LEMS secretary Biren Singh Taro ahin pensi mai ke phalam the than pon. Alang lihin penamat si kidam tang surihni ra inkoira hini pen surihni ra inkoira ke thomaning kanang bong la bangso alem salong tangka ko ansi kilong ma la pen ko ansi kapidam ma bangso puthak tok jiralu penta paklang ponlo do kabe pini eli onika ne sega phan la puson kacherai pon nang deng bang lalo litum yasemet pet bangso society along bangke litum la society area long ke parlo bang ke litum longle bang ke to piglang posi mukon thike bang awe tum hana kenang sot ku matha pon peni tum nadak inang ana longle kirai phalitum matha pon Bangso LEMS ke paching thur jia phan sorkar pen nang ke pale grand in 8 tangka ke padama phuthak sitame chethan ponlo bonta la hayalam the ke paklang pona hut ke chitong dun shareholders ke duara tuma bangke ajaha galama long bangke ningkang samse che paklang dun si klardak pen lasi lam the than paklar dak dak nangji pusi ke hang padu ponlo sang ki pia por kache tonte la pen grand in 8 tangka pen claim pa mi bidet pusi jong ponlo lahelam the kache dan sai jok pinang ana pora bangki huri sai an pinlo hin nang bong chingki pache ton thusi bangso LEMS kosonsi ki paching thur jima bangso puthak RDP pon bangso AGM amayalong observer man pen kache tongdun SO Harvey Teron P lapen SO angjok rong pi tumsi angton alam ridunlo dongmuka pensen singti Karbing long live. All Adivasi Students Association of Assam ate AASAA Dolamara Regional Committee tunpatir PC kidam tang chitini phai inkoira phorni Dolamara longta Karam Festival mesen pen paman pon. Karam Festival ki Adivasi khayatum kang thirjir aroi pusi hok ponlo. Bangso hot Karam pwa theng piaro hongjai angbong chidalong isi khongwai chen pen bangso hot jhumur ke kanalon chipi pon. Karam Festival ke talon arui lake Assamese calendar ting pen Bhadoma mate August la pen September chiklosi katalon pon. Karam thing pi pen Adivasi khai akachirap alamate tomo setame nerlusini chethan chepa jua jai mek padupon. Bangso Festival along sarpi sarpu gibi kithi anta ke kanthur joksi aningarong GP rinti. Kedam tang ningkan ko an pen loneta nang talon pom seta lapu an kachithang aret kalilang bonda pining ke Karam Festival ke talon chi aphat national holiday setame ke pangdak pon ke dokko gajok an so se asamangkang pialongta katalon panason si theklong Petapata pen flag voice lo labang so pike koroma theng pi labang so ro wan siala to ada angbong tim chin e lo labang so atheng pi along si khowai di sila to jumur ke kan arong tim ke bana chepate bom asila bang so check lo kidam tang pai la pen lo chiti agosto la pen september an gala to sai katiki achek lo si hokolo la pen labang so check lo malabang so arui gala to ke isi secret mana intirjir arui pusi Bangso Karam Festival ke talon ponalong aluhi sarpo man pen Dolamara MB chairman Mongol Singh Terang KCS Dwarbogri zone Chunbang Robinson Rongphar Dolamara LEMS chairman Hundor Phangcho pen kedang lok ke ongdong atum chetongdun ajo lotunan ingwea hut kacho phapon alun se piatum chetongdun si radaphan lun parjupon si ningkarong chipi don rinti আচ্ছা আপোনালোকে করো ফেস্টিভেল এই দুবাৰ লৈ কিমান বাৰ পাতা হৈছে এই বছৰ লগা আমাৰ 3 বছৰ হৈছে
আজি কি প্ৰগ্ৰাম অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে প্ৰগ্ৰামটো আছিলে আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত হৈ গ'ল আমাৰ ফ্লেগ হোষ্টিং হৈ গ'ল আৰু দিনটোত আমাৰ কিবা কিবি কাৰ্যসূচী আছিলে এইকেইটা কাৰ্যসূচী হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ 4টা বজাত আমি কৰম ডাল কাটি আনিলোঁ কৰম যোনটো ব্ৰাঞ্চ হয় সেইটো কাটি আনিলোঁ আৰু আমি ইয়াতে স্থাপিত কৰিলোঁ তাৰপিছত আৰু আমি কৰম মানে কৰমৰ বিষয়ে আমাৰ এটা বুঢ়া থাকে সেই বুঢ়া মানে আডাল মানে বুঢ়া মানুহ এজেড মানুহ তেখেতে মানে ভালকৈ কৰমটো বুজাই দিয়ে দলামাৰাপেন আৰ্জিছন ৰংফাৰ কাৰ্বি আংলং লাইভ আমাৰ জীবন আদৱাই কিনাং জি আতুমাফান ইসি বিৰটা কেমি বাংছ আদৱাই নন কে কাৰ্বি আংলং পেন বেস কাৰ্বি আংলং লং সেতামি লং পনিক জি ini hanya so itu kalau doai ini dia oke itu lang kilo aja doai dokter lang lo pada ikom ini lah kasi hera dah ini salong thelong lo amor jiwan pula bangsa aduai sebelum kan lang itu an solusi aduai long anwan lo lah kan ini lo itu kan ang tek kalau lang ini kecini kesuran tak akan kalian kombom lo Klar dakpen kacini jiapan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerkapalong humri ignon That be a Prime Minister Narendra Modi kahiman mga tengpen rong so rong wadalong me lang tuwar me et nang jipupen ajok atengpen kedam tang chitini phai inkora porni West Karbi Anglong lakhai si Dwaramla constituency ke parlo Borgaon pen Boramlia dak atuwar kaselam ponjia phanpura Karbi Anglong Autonomous Council em Prabhat Chandra Taruari dengpen long e sompon tanglo Umpanai Road Division hin pen ki patir pipona teng pen annual action plan along SOPD scheme pen ding ponsi Borgaon pen Boramli adak towar semar ponpo Bangso dak kedam tang pindangan aningkan pen towar ke hino kilit par piga jok Karbi Anglong Autonomous Council hin pen matha ponsi Bangso asai ding ponlo Bangso towar kasemar ponji aphan kedam tang chitini phaing kora phoni local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Prabhat Chandra Taruari ding pensi long e somponlo Bangso ho Dwaramla BJP Mondal Amaipu Khorsing Be Dunmaipu Jiten Maslai District OBC Morcha Dunmaipu Dhontu Bora pen kedang lok pindangan ke ongdung songja potum chetong dunrinti Bangso towar jongsi patang pon pamilu prote Borgaon pen Bor Amli aradatum Hithi kulat lapen lohan kacho jordun atum pen kedang lok logi chali asom maratum lapen kesokion e hut punoy pinangan akirap long pon pupsi raten ninje pon rinti Ulukunchi pen hemari rongpar Karbi Anglong live Karbi Lamlun jutang anso se kipachanji aphan lapen Karbi Youth Festival Sertalin Karcho kitalon kipache thangamen pen Karbi Film Society tum kipatir pi ponalong Karbi Cultural Society tum cherabdunsi Longbi Chidu Karbi Talent Hunt Singing Competition Rasinja Club dong mukakalong audition kipipon Kidamtang chitini phaing kora phorni Rasinja Club Mini Stadium Sports Complex Auditorium Hall along Karbi Film Society atum pen kachepatir pi ponalong Karbi Film Society Mahamaya Zonal Committee lapen Karbi Film Society Korkanthi Zonal Committee atum cherap chetu pidonsi Longbi Chidu Karbi Talent Hunt Singing Competition audition kepadopon Bangso Longbi Chidu Karbi Talent Hunt Singing Competition along katukave bang pharo isira thongkebra trokse bang pro bang piatum audition pidonlo Lasong bong pen bang plikebra trok atum aphan ke mega audition along ingwai ponlo Karbi Film Society atum pen ke pachini ponake Longbi Chidu Talent Hunt Singing Competition audition Karbi Anglong alo palong play team along an audition bi pontanglo lapen non ke rangjia ni West Karbi Anglong hamren anat palong ni adim audition padopon thuji labangso Longbi Chidu Talent Hunt Society Singing Competition audition along ki unduntang abang probang piatum aphan mega audition chepati dunlongpo mega audition along bang pharo hini sose bang probang phi mate contestant atum doji Lasong bong pensi top 30 along an ingwai pon thupo Bangso PC angdung kiti finalist along ke top 10 an si ingwai pon ji pusi Karbi Film Society atum pen pachini pon Bangso audition along kang saimate judge atum laki lunsepo longkiri be lunsepi kaban rong pharpi lunsepo bismo hanse atum pensi langchari ponlo
la pen tu la long ni du la non mat ke la pen de sing wai so teng kolong te ni pen ham de sta me do la non ama long ni kitik long non kita ilang bang ke non mati la non 29 lo la pen tu bang so 30 year ni kasi no la simple edition long mate simple edition dan mega edition ang pon je pan bang non an bang ke bang kharu si so silo kasi non long ni do la pen non ham ren pen jong si ni ta do kote si ka do ka be mega edition long bang kharu ni bang do ji po non mat bang te pen de pini la da dong muka pen same ka do ka be bang thong kep ra phong ke so se bang thong kep ra phong so se la so long pen bang ke dak pen bang tiket susian di wai kalau mega edition apa la pen da kapik la pen te me pe pingan la si non mega edition long salang itu mat ke koloni ke la bang so chik me question mat la tu boy chik lo asli ga long si do poni ko si pa do poni ko ketan bola nang te ni ni tu kasi si ga te kolong te top 30 pa do pon top 30 de lo bang ke finalist mat la final pan bang ke top 10 an pon kasi mega edition ban mat ke bang ke ning bai pon top 30 Dong mukak pen sem sing inti karbing long live. Ini prime time berita kalau puan si kang ton poniklo kardom.